U saradnji Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus, Studentskog centra Sarajevo, Bošnjačkog demokratskog saveza Sjeverne Makedonije i udruženja Ilim Jajma Džemijeti Bajrampaša iz Turske, u Sarajevo je otvorena petodnevna treća ljetna škola Mojoj BiH 2023, na kojoj učestvuju učenici četvrtih razreda srednjih škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. U pozdravnim govorima obratili su se profesor dr. Muamer Kalić, direktor za međunarodnu saradnju Centra Literatus. Značaj je višestruk. U ovakvoj infrastrukturi koju je Studentski centar i Centar Literatus pripremio sa posebnim gostima, ministrice obrazovanja koja je nadahnutim govorom poželjela dobrodošlicu našim učesnicima, sam dolazak omladine iz regiona, iz Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine govori koliko je taj događaj bitan. Ovo već postaje tradicionalni skup i taj skup ne traje samo jedan dan ili dva, jer ima više od 15 radionica. Očekujem da će naša omladina steći i nova znanja i nova iskustva i da će kroz njihovo poznanstvo, kroz interakciju i radionica i njih međusobno ponijeti bogata iskustva i da mi iz grada Sarajeva pošaljemo onu poruku koju svi očekuju, a to je da im je bilo divno, da su nešto naučili i da će zavoljeti još više grad Sarajevo i ljude koji su im omogućili da se mi danas ovdje u ovom krasnom ambijentu družimo. Također, kroz ljetnu školu aktivno se radi i na očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje, ali i podizanju svijesti o važnosti kulture i tradicije u cilju jačanja odnosa unutar društva i lokalne zajednice. Polaznici ljetne škole su izrazili svoje dojmove o školi, a ti su dojmovi i ove godine bili izrazito pozitivni. Pa naša škola dobila je ovaj poziv, jako nam se svidio, odlučili smo se prijaviti jer smo vidjeli da je ovo zaista sjajna prilika za nas omladinu i mislimo da stvarno našoj omladini treba još više ovakvih prilika i naravno podržavamo uvijek projekte ovakvog tipa. Pored lijepog druženja, puno novih prijateljstava, iskustava, naravno primarno očekujem sticanje nekih novih znanja iz oblasti koje mene zanimaju, zbog čega smo, čini mi se, svi ovdje. Pa obzirom da ja pohađam IT smjer u našoj gimnaziji, primarno su to IT, robotika i tako dalje. Jako sam zahvalna na dobrodošlici i ove godine su ispunjeno očekivanja koje smo imali. Na radionicama smo otkrili neke naše veštine i stekli nove koje će nam kasnije pomoći. Meni lično su posebno drage radionice poezije, arheologije i psihologije komunikacije. Ovo je moje prvo učešće u ljetnoj školi i nadam se da ću steći neka nova znanja, iskustva i poznanstva. Obzirom da sam aktivna u različitim sektorima neformalnog obrazovanja, nadam se da će me ova škola usmjeriti onome što želim u svojoj bližnjoj budućnosti. Treća ljetna škola Moj BiH 2023 održava se u studentskom naselju Bjelave, a nastavni kadar na radionicama je kadar iz struke i profesori sa univerziteta širom Bosne i Hercegovine. Radionice i ljetna škola je osmišljena da pomogne u psihosocijalnoj rehabilitaciji, edukaciji srednjoškolaca te lakšem prebrođavanju adolescentskog perioda te kroz razvoj ključnih kompetencija kod mladih.